Gara-gara sabutul minuman ninya jalan sempuyungan ubi kanakan anu wayahini nang penting butul ujarnya. Amun lagi kumpul-kumpul pasti ada butul. Tambah lagi sabutul lagi. Umay-umay apa nyamannya minum sampai babutul-butul. Gara-gara sabutul minuman ninya jalan sempuyungan ubi kanakan anum wayahini nang penting butul ujarnya. Margang inuman imbahnya kasana kamari bahutan. Pusang margang inum-inuman sadar panguy buhan ramaja. Bangunkanlah kemajuan bangsa. Gara-gara sabutul minuman ninya jalan sempuyungan ubi kanakan anum wayahini nang penting butul ujarnya. Amun lagi kumpul-kumpul pasti ada butul. Tambah lagi sabutul lagi. Umay-umay apa nyamannya minum sampai babutul-butul. Gara-gara sabutul minuman ninya jalan sempuyungan ubi kanakan anum wayahini nang penting butul ujarnya. Pusang margang inuman awak rusak margang inuman duit habis margang inuman imbahnya kasana kamari bahutan. Kemajuan bangsa. Gara-gara sabutul minuman ninya jalan sempuyungan ubi kanakan anum wayah
sampai babutul bu